Dober dan vsem, pozdravljeni na kanalu S57S. Danes smo 14. marca 2026. Imamo tle v bližini neke opravke in sva skočila še na Trebnji vrh, radioamaterska oznaka S5RG 058. Hrib je manj kot pa 600 metrov visok. Sva pa parkirala tukaj na tem mestu poleg lovskega doma Trebnje. Nikjer ni nobenega, sobota je, tako da da se pa še više peljati seveda, ampak tale Trebnji vrh je čisto blizu, ne vem, če je 100 metrov sploh oddaljeno. Do vrha bova videla, no midva sva prvič tle. Dve točki za soto dobima, na hitro naredimo teh par zves in greva pol naprej še na neke obiske. Zelo piha, očitno se bo vreme kmalu spremenilo, nekje v ponedeljek pričakujemo padavine. Danes je še okej, čeprav je v Ljubljani na Rudniku že malo deževalo, ko sva šla v šoping. Hotel sem še to povedati, avtocesto Ljubljana-Novo mesto se zapusti na izvozu Trebnje-Zahod in pač pol vklopite navigacijo naprej do vasi Vrh Trebnje in potem gor do tega lovskega doma. Zdaj, kaj bi še povedal, tle gor so eni strašni oddajniki, tako da jaz imam s sabo filter za 2 metra. Upam, da bo šlo. Ne mislim pa kaj veliko dolgo časa tle biti. Evo, tle se še da peljati z avtom gor, če že nočete nič pešiti. Več ali manj je pa to po mojem že vrh seveda, ja. Okej, toliko za enkrat. Pojdimo na aktivacijo. Da še malo vseeno posnamem tole potko, da bo vse kaj dati za na video. Po mojem je tle že vrh, Boža je že našla skrinjico. Celo en obiskovalec je že tle. Nič od nič. Ta pa je verjetno najlažja sota, ena izmed najlažjih. Si našla skrinjico? A boš uspela zapisati, ko ti toliko piha? Kdo je zadnji? Tinkara. En medved. Nima. Kakega smo v danes? 14. marec, ja. Celo eno meseco imamo. Osemsto 51. Ceko Sota, Soča 57, Soča Portabel, S57S Portabel, Ceko Sota. S57 Portabel. O, super, si počakal, hvala. Ma piha ko noro, pri tebi tudi? Ne, tukaj pa mirno. Ma piha, tle se še videl na video pol. 5.9 si na RG 058, RG 058. RG 058, okej. Ti si pa na BI 076 159. BI 076, kaj je to? Gavžna gora. A te pa še nisem bil. A imaš SSB tudi mogoče? Imam, lahko bi probala, ja. Okej, čakaj, pridi samo malo, da te malo najdem, kje si, ko imamo usmerjeno anteno, pridi malo. Evo, tole sem na Gavžni gori, zraven je oddajnik, ne? In je, ne vem, a mene slišijo ali jaz ne slišim, v glavnem nobene take hude gužvenice na bandu danes. Ja, vem, da nekaj kličeš. Ja, jaz imam filter zraven, veš, tle je tudi velik oddajnik, 2 stolpa in imam filter in super dela, brez problema. Okej, no bova videla, koliko jih boš ti naredil. Ja, kar sta na frekvenci, a počakava še tle malo ali greva kar na SSB? Lahko tudi
tle, klič še ti en cajt tlele, jaz bom probal na kave, če bom koga ujel, polka boš pa nehal, vse jaz te slišam, bova pa videla. Veš kaj, deva kar nazaj na hitro preklopi na SSB, no, ker mi tisto bi rad naredil, ker zaradi tega to Icom 705 sabo vlačim. Greva na 144 305. 144 305, ok. Ok, S57 NJM, Soča, 57 Soča, portabel. S57 NJM, Soča, 57 Soča, portabel. S57 NJM, Soča, 57 Soča, portabel. Ja, slišim te, P9, lokator tule je Juliet November 75, Mike Victor, P9. Ja, 75 Papa XS pa 75 Mike Victor, Matjaž Vidmar. Ok, hvala za tole zvezo, lepo delaj, živo. A je še kdo na SSB-ju tle? Ceko Sota, Soča 57, Soča portabel, Ceko Sota. Ceko Sota, Soča 57, Soča portabel, Sota. Ceko Sota, Soča 57, Soča portabel, Ceko Sota. Ceko Sota, Soča 57, Soča portabel. Ceko Sota, Soča 57, Soča portabel, Ceko Sota, S57S portabel, Ceko Sota. Pa to ne moram reči. Ceko Sota, Soča 57, Soča portabel, Ceko Sota. Hello, Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 5-7, ok? Roger, gracias. Eco Alfa 1, ciao, Hotel Bravo. Eco Alfa, just give me a second, please, QRX. Ok, gracias per QRX. Eco Alfa 1, Delta Hotel Bravo, 5-9. Gracias por 5955, saludos, gracias, buen día, chao. Gracias per 59, e a 1 Delta Hotel Lima, Sierra 57, Sierra Portable, Sota. Y a 1 Lima, November Echo. Yeah, ciao, Sugar Mike 5, Lima November Echo, hi on 59. Roger, good afternoon, Alexander, thank you for fly-by-9, you are fly-by-6, over. Yeah, okay, I was on the hill that I made only 1 2-meter contact and KX2 saved me, 20 meters saved me activation. Thank you, bye-bye. Thank you very much, very bad propagation today, 70, good luck. Yeah, thank you very much. Anyone else? Sierra 57, Sierra Portable, CQ Sota. Echo Alpha 3 Mexico Papa. Ya 3 México Papa, gracias. 5-9, muy fuerte. Sí, vamos a ver Alexander. Echo Alpha 3 My Papa 5-9 Alexander. Saluto, bye-bye. Pedro Alpha Uniform. Borut, samo eno zvezo sem naredil na 2 metra, ali nič ne slišim ali ne grem kamer. 5-9, Borut. Ja, pozdrav Aleksandar, 5-9 si tle, Bosnik 70. Ja, si bil na 2 metra tudi, kaj? Ja, imam samo FM trenutno. Ja, sam jaz pa nimam antene tam malo zraven, nema veze. Ok, sva pa tle naredila, hvala.
Ok, 7-3. Sierra 57 Sierra Portable, Sugar 57 Sugar Portable, CQ SOTA. Echo Alpha 1, again. Echo Alpha 1, Golf, Kilowatt Papa, 56, 5-6, ok? Roger, gracias per 5-5. Bye bye, thank you. Ya, un abrazo, maximal signal para aquí, 5-6, gracias, bye bye. Sklepna misel. Trebenjski vrh brez jeja, ali prav tako, brez jeja, zato pa nam navigacija prej je poslala Semič. Tle od spodaj je napisalo 50 minut, ne smeš očitno jeja napisati noter. Je ena shit lokacija za 2 metra, vsi, ki boste šli gor samo 2 metra delati, ste lahko pripričani, da ne boste naredili aktivacije. Jaz sem delal samo SPC na ime Portable, oba so bila Portable, niti ene zveze na FM-u, kljub log periodični anteni, ki ima kar nekaj decibelov gaina, zdaj ne vem, oddajnik tok zapre, ne vem. Skratka, KX2, 20 metrov, Španci so spet rešili aktivacijo, tako da aktivacija je uspešno zaključena. Kaj je še zapovedati? Nič, ne? Hodi se nič, klopa se nič. Blata po cesti je kar nekaj. Druga so pa lepi konci tle, taki lepi hribčki. Pogledaš znamenitost od poldnevnika. No, gremo vse, da bo vse kaj kje si to videla, od spodaj kaj piše. Ja, že gor, ko sva se pisala, piše obeležje 15. poldnevnika, to nekako. Ja. Se pravi, kaj to pomeni, da je tle že 15 koordinata. Ja. Ja. Kraj drugač, ne? Ja, luštno je, no, sam za našo soto pa tole ni najbolj primerno. Pa šlo tako pogleda, se lepo vidi. Očitno so tile hribčki okrog tako konkavni, da se pa višje, ja, da se odbije. Mislim, tako, ko pogledaš, to bi ja moglo iti nekam, pa ne gre. Ali slučajno nobenega ni bilo na FM-u, niti na SSB-u. Kar je zelo čudno, ker je vikend, pa kljub objavi, ne gre enostavno. Tole je... Ja, 15. Ja, se pravi. Strebnje, ne? Aha. Strebnje in tam Točno čez Strebnje. spomenik tega. No, pa še to poglejmo. Kaj to pomeni? Slovenija, pa nič drugega, ne. Kaj je napisano? Zbledelo. Tle je neka tabla prazna. Aha, tle pa je Trebnje, če se bo kaj videlo, ko je glih senca. Evo, Trebnje. Ja, potem imaš Kum. Zanimivo, da je tako slab sprejem. Kaj bi naj to predstavljalo? Boža, poldnevnike. Pojma nimam, kaj to predstavlja. Radar pravi, bože, jaz pa bi rekel, da je to kak metuljček s ciframi. Ne vem, kaj je to. Tudi tale ni na 15. bolj tle. Škoda, mogoče je nekoč nekdaj tle gor kaj pisalo, zdaj pa ne. Dobro, toliko iz tega Trebnjega vrha.
Mi odhajamo naprej, nazaj na avtocesto. Lepo se imejte. Lep pozdrav iz te mini Sotice od naju z Božo. 14. marec 2026, 7.3 Airbus